clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule ole tun tuma chuan Lengpui Airport chungchang mi thiam sang sang te thuziak kan ngai thlo vele thung do na ni chanchin bu then khata tangin Mizoram sarkar chuan Lengpui Airport IAF kuta hlan tumin ma ala mek zel ani ti hriat ania airport nei hi har sate lul nen engti jiang e ZPM sarkar hian IAF kuta Lengpui Airport hlan hi adua an man mo viole ti te in ka ngai tua kan chief minister kal chuak ta puzoram thanga khan Mizoram House pakhat Balingans Kolkata mi lo ral to boka he Mizoram House hi pucho chunga ten har sataka an lo leikha ania Mizoram House kan nei to zong zonga au pa ber ani mai thei Kolkata mun lai lia om ani awangin Kolkata Mizo om titan in mu khom le thil ti khom narem chang takani boka chu wangin khatianga mun lai lia khan building tha leitur kan mu to kher lowang hetianga sum kan dulu to ka wanga kan thil nei tha kan tiral zeldon chuan kan in shal code ve kang ti po a hlawom ta ni hi pulal than hola XCM kha chuan Mizomi puitata na rotling siam sham atum china tuna mun sang Mizoram House kan nei te po hi ani chief minister ani laya kan nei ve kha ni ti la sual tam lawang Lengpui Airport siam kan tum lai khan pupi si boy tuanga kan revenue minister ni in pulian so makha GAD minister ania anni pani kha Lengpui Airport siam kan tum na ram nei tu te lo sheveka anram airport siam na tura dil tura ti ania kan politician zinga anram pe kan la shia rengte chu pulal than hola puar jamoyale pusai nga ka te anni tin officer anram pe kala shia rengte po puyam lalman zuala IAS Dr. Sel buangale puhau chuamate anni hetianga anram sarkara anron pe khian anram man chu pe kan nilowanga an thai chin le an thei chin te man ero chu chu chua saka pe kan yang ti hria ti ran nia airport siam na thok tur hian BRTF ho tu te reife kan dora anni hian cheng viable somsari in airport siam na hi kan thok zo theyang an tia hetila hian kan PWD ho tu te point airport siam na hi tho an lo in huam vea chuti chuan airport siam na chu Mizoram PWD kuta kan da ta ni hetia PWD kuta kan da hian airport siam nan hian cheng viable chacha chuang kan sengin ka hria hetiang hian sum tam tak sengin Lengpui Airport siam na chu kan thok zo theita airport kan nei nu hian Kolkata te Delhi te Guwahati te Shillong te Imphal te kan thlok ve zung ta alo mom hle Delhi atangin Lengpui po dar kar ni le minute soma kan thleng theita mai ani hetianga harsataka kan nei kan airport nei chun hi IAF kuta hlan a tha kan karin lo na chan te chu heng te hi an ni Pui helipad po so mana chuan sipai ho nen kan mang tom thei ani kha tunai ro chuan sipai ho bin civil tan manan phal dalowa union minister te Delhi atanga local te po khilaya khian kan tum tir thei talo Rajiv Gandhi Stadium bullama kan tum tir ngai ta ni sipai kuta thil kan hlan chu aizol kho pui atanga Assam Rifle ho po kan chu tir har sata hle ani hi Lengpui Airport hi sipai kuta hlan nita se Indona lom chuan kan mel ma ten target masa anran mangai bokang hengte wang hian IAF kuta Lengpui Airport hlan hi himtok karing lawani Mizoram NGO intel khom na NGO coordination committee in IAF kuta Lengpui Airport hlan anrem ti lo thu August ni kuwa sangni somni le pathuman puan to nu le MNF le Congress party ten IAF kuta hlan an du lo thu an puan to nuwa ZPM sarkarin IAF kuta hlan tuma ma an la zui zel hi chu hriat thiam har sa to khop mai Lengpui Airport siam lai khan ZPM hi party ang po ala pian lo wang ani angem le pusiel ruala Lengpui Airport hum sha mangai Melissa pa tunlai hian Mizoram sarkar chuan Lengpui Airport chu midang kuta pe karil ru ka chumi ti puitling turemo a thadon em ti ngai tu committee po siam hiala nasatakin chu committee chuan ma ala meka ma se thutluk na ala siam lawa siam po har saviau don ani mel Lengpui Airport hi India Rama Airport za somthum jatjinga state sarkar in enkolom omchun ania soania state dangte point minute ti hriatani alo pian chu adana po chief minister masa pulal deng ale pulal thanol te an poimo ani ti je pujela minglen chuan chiang takina soi thina ani pani po afakna asoi chuak nge ngea
khati hun laya Lok Sabha MP tuna Chief Minister ni mek pulal du mamhing po alam tel china anlo fakom ngot mai pujem hinga soyangin state sarkar in apuala airport ani chun hi a hek zonga chut point kumtin cheng viable chani point pariat pasari vel Mizoram in a senga Tripura airport chuan kumtin viable chazali somthum le pariat zet an seng heti khopa airport thu hi airport authority of India emo Indian Air Force kuta emo aom hi a phalom lo ta viawani Lengpui Airport hi sarkar lai pui poisa Mizoram sarkar in adin liaw liaw cheng viable chazani som pathuma se na nia tuna hian IAF kuta hlan nita se hetiang hian kan du duin kan mang thei don lo ti a chianga ramven himna tan chu man ani thua yang tiero a hlawum em ani wing commander pujelal ming lena chuan heti khopa bulatanga top thlenga Mizoram sarkarin adin tuna tangkai taka man mek midang kuta hlan chu awiom thua sei war leya sarkar lai ho tu te point an chiang lo pal ani arin thua sei rolin an riat lo wanga angaya chiang se chuan hetiang hian midang kuta hlan antum lo arin thua sei bok kan sarkar shon mek hian uluk taka Lengpui airport midang kuta hlan atum na hi nasa takin do dal na om ngei don ti hi ngai tu thar le ngai viawani Lengpui airport from point nasa takin an zir chianga IAF kuta hlan a that lo zia apuang to hial nge chu wangin Mizoram sarkar le Mizoram mipui ma khuanga in midang kuta hlan chu beng sikin ngai tu athale se azir chiang tu committee point uluk zokin zir se a rezok te po zau zokin komin ron se athang hathikula kan throi tu masa ten an lo beile an sual chua Lengpui airport hi midang kuta hlan mai chu Mizoram mipui hian engtikong main kan phal don lo ti point ngai tu atil ram te se uluk taka ngai tu angaya beng sika ngai tu chungin thutluk na siam sham se athal heang mipui thinrim antong bopolang ti a hlawm hlel lowe Lengpui airport enkol na sen soza thi soidan ainang lo hlea state sarkar sum tlang a hek lo ti anom lain tun sarkar kanthron mek hi chuan enkol hau taka lo atama wangin enkol theitu hne na hlan mai atha anti ni nalang lepain lo atam ti hi adik nge yang sumdong ril ro tanga chut phei chuan atir te atanga poisa sen hi chu taila runway siam na te terminal building sak na te khole man ruwa le na te athok tu le security lo le thil danga sen so zong hi atam turu ngotang Lengpui airport forum booklet ada tarlan dan chuan kumsari kalta chung khan Lengpui airport enkol tu civil aviation wing sum lo zong belkhom hi cheng noi sing khat changli somnga le pakhat lai atling kumsang ni somni pathum somni pali chia khan hlep cheng noi za som pathum om poisa senral tamlu tuk le enkol hau tak thu hi sarkar hian chuan lama mangin IAF kuta hlan antum ta ni berin lang hlep om tura ngai tlatu tan chuan a hlok lo lutuka tiral na zonruai hi om viau masele lamzonga ngai tu chuan sarkarin maso na rural asiam hian sumle paya hlok na angai tu ngai lo kongpuya siam hian sumlo le hlep lam ave lem lo le ado hian a sen so mu le datum lo hospital adin hian poisa a hlok atum lo school le zirna in sang adin point hle patum lo mi pui ma mo phusu kha atum berani ramre theizo ka chuan social overhead capital hi sum donaril ru puwa din ani ngai lo maso na thlen thei tur le mi pui ma mo na phusu tura din ani thin chutiang ril ru pu chung chuan tun ma kanram throi tu te khan Lengpui airport hi an lo sual chuaka kanram ro hlu alo ni ta ni sarkar le mi mal company ten project lian an thodonin asen so tur le sumlu tur an chut loka mule tur aya sen so tam don chuan a hlok lo ti na ni chutianga sen so le a hlok na tur chu dan chu cost benefit analysis anti ome Mizoram sarkar po hian tunlaya Lengpui airport chungchanga soi hian cost benefit analysis mangin an chuta sum sen so aya mu let atlem china wangin IAF kuta hlan mai an ngai tu ani mel hetia poisa in lum let chau an chuta ni chuan an ngai dan hi fam kim tok lo thei viau thungang poisa zonga kan lo viau nga lan lai hian thil tam taka poisa a hlutna chut theilowa Lengpui airport hi kan hlok pui hle ani chu wangin mi puin kan hlok pui dan social cost benefit analysis zok hi ngai tu atel nge ngai Lengpui airport enkol na sum sen so sang viawa alan lai hian damlo le har sana tok tam takin an man tangkai ziate
zirlai tam takin an tangkai pui dan te khwal jin tam tak an local thei pha ti te ngai toila sarkar le ko san le thil danga mi poimo tak tak te an lo jin thei pha kan ma mo tam tak kan lak lu thei pha khovel ram dang te ne na kan in connect na poimo ber ani bok soi bel tur ala tam mai he airport awang hian mi tam takin ei zon na a thok tu kherlo point an nei pha sipui len lai te khan dam doi le khol le thil danga inen kol na chok lu na chun kha ni ya phailama tang khang tam tak an lo ho thei pha thil man mo thlak le ri rum thilat a atang kai zia te heng zong zonga kan hlok puina hi sum le pai zonga chu chua rual ani lowang chu wangin sumang zong chuan kan hlo ani mai theya kan hlok puina zong zong hi chu chela kan hlo le tam fe ani nge yang chuba ka opportunity cost anti mai mang point han chu taila chumiom zia chu Lengpui airport hi om talo se tuirial airfield chau kan nei tuirial airfield chau kha nei taila enge kan din hun niang ti ngai tu taila Lengpui airport ayo tur chu tuirial airfield hi ani maya tun mang khan viaduct dorner thlona te chi chau tum theina hian tuna kan ma mo min phusuk zo lo tur zia le tun din hun hi kan phak lo tur zia hi kan chu thiam ve kang Lengpui airport hi lo la nei lo taila tuna kan din hun hi kan phalo viawanga harsan na po kan tok na sak hopang buaina po kan nei pha nualang thlona manga inkal po na om lo chuan kan university po hian tuna adin hun hi a phalo viawanga ZMC le NIT ripans zirna in sang sang te po hi kan nei kherlo mai thei nei po ni la zirtir tu tha local du an wang pharang engpo ni se poisa manga sen so le hlok na ringot chu tu tan chuan Lengpui airport hi phurit atling tak mewang ma se kan mo zia le kan tangkai pui zia chut pe tan chuan kan ram ro hluani ti lo rual ani lova kan ta na har sana thlen thei tur kuta hlan phal chi rual ani lo Mizoram in ram ro tling assets khan nei hlut ber te zinga pakhat Lengpui airport en kol na midang Indian Air Force kuta hlan tum na kal mek chu tunlaya Mizoram ti lu atu ber pakhat ani ome hemi chungchang ngai to tura bi karuat working committee on Lengpui airport report thelu chu October ni som paruk sang ni som ni palia cabinet meeting chuan athu phungin a pom to a cabinet thutluk na bo zui zel tura working committee din thar le chuan cabinet thutluk na hi an bo zuya he working committee hi an Indian Air Force ne na Lengpui airport hlan dan tur chungchang zir chianga IAF tenen indoor zui zela draft memorandum of agreement thlenga ruam han na mu mal taksiam tura ti an nia thlathum chunga report thelu tura ti ani midang kuta Lengpui airport hlan hi NGO coordination committee le political party sang te chuan an du lo thu anau chu apui to a social media lama po Lengpui airport kai noya thil chin chang sedeu tura ngai te komna sang clear tur om nual boka sarkar chan phung thlop tu anwang le ani heti han thleri chuan mi pui tam jok dai hian state and kol na noya Lengpui airport hi kalpui zela international airport ni thei tura ti changtlun chho zel hi an du ti alanga kan malam hun thui tak thlir chuan tuna tanga international airport ni thei tura ma thlir lo nei lok hi chu ti mak mo ani khovel hi alom zel chuan eng tik ne mo chuan Thenom State International Airport pan kher ngai lova mani tual zo tanga foreign rampan ve nal thei hun hi ala thleng ve nge yang ti arinom leibanga ti wanga airport enkol zo lova ingai ramven him na thok tu defense lamdai enkol tura da tum hi chutiloka thutluk na han siam hnan mai atan chuan apam mai don hleya defense lam chuan ramven him na lam an ngai poimo ber dona wangin security strategy lam hoin Lengpui airport thuam that ani poin raldo thlo theina tin zone ani to anga asira khwal jin thlona chu aminga akal ve tek chuan an du tok mayang ti arinom chu chon airport thar dang siam du na asing chuakanga abula tangin kantan thale don ti na nia mi hnunga ek kan thai mai don ti na ani ome airport en kol har sadda le midang kuta hlan a that jok na comparative statement te hi mi pui ma lang tlang takin sarkar hian tar lang thei se nam nu khoi thil tak meu ania wang hian zau zo ka soi ho hi a phu tak zetani Lengpui airport lo pian chuadan wing commander jelal mingliana kan thu soina tumber chu Lengpui khobula airport kan nei chun hi engtin nge alom ve mai theina chan le alo pian chuadan dik tak
mi puiten kan hriat atana tar lenani kum sang kha zakwa somriat pasari kum tira assembly election a MNF ministry alodin khan Indian Air Force a thlo theina khalin kum somni le pani zet kalom ve to ti hriat awangin Chief Minister Pulal Deng khan min kowa Mizorama airfield puitling nei atul ziale angai poimo zia soya airfield siam mai theina tur omanga ngai hmun li thlan lok alo neya suang hun tlang dung mo lungthu bul lungleng komzo lengpui nangma puitu turi du zong mi te thlangin heng hmun te hi arang thiang berin loen fiaula atulangin a bul hnai khuwa mi te le amun ma sedeu teronin arang thiang berin report min peang che atulani chuan kamingin helicopter po imang mai don nia atia o office chu ka chua santa Mizoram airfield thar tur survey nilama chakzo kamhala kani theinan Mizoram sarkar chuan General Administration Department noya Aviation Department adin taboka he Aviation Department abika enkol tur hian ex officio Additional Secretary Aviation Post asiam ngal boka ex officio Additional Secretary Civil Aviation GAD noya mo phurna chelngal turin March ni sompali sangkha zakwa somriat pariat khan mina point thani airfield survey chungchanga official file reng chu Additional Secretary atangin Direct Chief Secretary alu tura order chu ani ngal bok suang hun tlang dung te lungleng khobula tlang dung pakhat te lunglei phuk pui bulkom zol tele lengpui tuna airport omtak na le apia chia par ching tlang thlengin kanen kwal ta ngala heng hun kanen kwal na hian khovel thanga information department ami le engineer puwan lal tlung atene na chuakin report chief minister hna thelu ani thina rin kan kailo viawaniang political party pakhat phei chuan press release siamin khovel hun tam taka kong anlo siam thina kong kalna tur survey tur hian driver an tir ngai lo engwange thlona tum hun survey turin pilot thlona khal tur an tir ti in an soi sel na salheya chutiang soi sel na kara po chuan Pulal Deng khan thlona tum hun zoramin anei hi ma sona kong khatani ti ariat chian ema wangin central sarkara chaktakin anor zui zela chumia wang chuan Mizoram airport anei theinge na tura soiho na Union Civil Aviation Minister Ruma meeting nei anita heta hian Union Civil Aviation Minister baka Civil Aviation Secretary Joint Secretary Panni le Director pakhat le National Airport Authority Chairman Air Marshal CKS Raji le Air Commodore Mr. Amrit Halingam Member Planning and Engineering antel boka chu soihona chuan Joint Secretary Mr. Sen chuan Mizoram Airport siam lotling tur hian sumle pai hau tak tur zia soiba ka hlok na aum lo thu tur thu asoi tela Pulal Deng le Mr. Sen Joint Secretary in chan na itar lang lok teang Mr. Sen Joint Secretary Ministry of Civil Aviation in thu asoi zo nuwa athut vele Pulal Deng ading chuak wata athin arim emema ama chia thu soi tu Mr. Sen chu kuzung chal ding lama kokin loading le te Mr. Joint Secretary ithu soi ngai khan soi le sam te atia Mr. Sen chu aloding chuaka kapu toy zong in han soi ta maila Lengpui bula airport siam hlotling tur hian atira sumle pai ngai za cheng vaibel somriat chuang ania thlatina senbel le tur hi cheng noi tam takani bok lain sum alak lu tur zong ne na han te khinin he airport saktuma ru man na hi commercial li chuan available lo ani ti ka soi mai ani atia achu le ta chu vele Pulal Deng a chuan mai sen treu le thinrim lu tu ka khur deuh chungin zo na azota voinia hian sumle pai pe pung thin tu le sumdong ho ma nge thu ka soya India sarkar ayo ma nangnin sumdon na hlok na tur tin zon rana thu in soilain keichuan Mizoram state thar lo piang tur dom kan na tur zo kinani ka soini sumdon na ta na hlok na ngai tu zonga soiho tur chuan kan telve arem lo ani chu Mizoram state nufual dom kan na tur hoi zonga ngai tu na in man huna hemi chungchang soiho tur hian kalau kalang ti na soita a soizo vele Pulal Deng a chuan a briefcase ala room atangin a chuak ngala azui tu ke ni ho chuan man mo phelengin kan zui chuak veta thui kan kalmain official pani pathumin an ran chuak ngala
kirle sham tura thei to pan be nuwa kan zui lut vele ta ni he in biak na hi kumsang kha zakwa somria le pariat chonulama civil aviation minister office chunga thil thleng ania ke popular denga toyom tu te jinga hian katel vea airport thar sangnalama mala tu tur national airport authority abikin chairman air marshal CKS Rajile director of air domes Mr Premnath te atulanga dor chouzel ania preliminary survey report te national airport authority a thelu ani ba ka soipui thin ania amairo chu national airport authority team survey nei tura kan ngen thin na chu a lo tling hlei theilova Mr Biswas superintending engineer national airport authority le Mr Daswani te anron tira Lengpui bula airport saktum namun te po chip chair taka en pui annia amairo chu thutop nei theidin huna an ding an ni lo wangin an report an submit mai ba ka har sana kan to thin sang te pulal deng hne na thlen le ani hnuwa ama pulal deng ngei chu kumsang kha zakwa somre le pariat top don lam khan Delhi a jin thain Union Civil Aviation Minister chuan ama theyang bera National Airport Authority Survey Team ron tir atiama chuti chung point survey team in aizol an ron to chia chu kumsang kha zakwa le somkua top lama ani National Authority Survey Team Joint Secretary Civil Aviation in Ronhovin Air Commodore Amrit Thalingam Member Planning and Engineering le Director Pathuman Lokala Anlo Thlenni hi cholni ani awangin chuti laya Mizoram Chief Secretary Puef pa hnuna bangla anlut ngala Chief Secretary ina order min pe kangin anila la hian Lengpui Airport mun tur chu en pui ngala nia kalkong te thalo wang le wa fai lo ani awangin anduang tokin amun ma kan mu chiang theilova he survey in ra chu chu Mizoram sarkarin Lengpui bula airport saktuma ruam hanna siam hi athei ani ti National Airport Authority in aron thonta he feasibility report National Airport Authority in an board sai hi Government of India atanga Lengpui Airport sangna tura document nen pomani ti an shiat tir voi khatnani National Airport Authority feasibility report nu hian malak zelna tur detail survey titur hian eng organization nge kan man theyanga kan man theizinga hian nge thaberang ti te en fi angaya kumsang kha zakwa somkwa pakhata tangkhan aviation department hi kain kol ji tak lo wangin detail takin malak chouzel dan ka hriat pui talovani engponi se malak tan na lom to hi kanram swai tu te loin thak chouzel kara po bo zui zel ni in voina tak lo changta le aruam hanna siam hi athei ani ti National Airport Authority alo pui thlin ta hi alomam tak zeta hei hian kanram swai tu te pui thlin zia atilang chiang lein ka hria development ta thil thar National Highway ani emo airport ani emo Walbeng Road ani emo Heile project emo ainga po lo ni ta se thil thar ama lom ngai lo pian chuatir tur hian apoimo ber chu atir te a idea le vision tho tu le mala tu te an ni thin Lengpui bula airport mun hi thlona tum hunatan rom hanna siama lo en to thin kumsang kha zakwa somriat pasari malam hian anom to ti ka lo sheve zau to amairo chu sarkar record ka mu ve china chuan kumsang kha zakwa somriat le pasaria pulal dengan en tura minti kum malam hian ma lo na to thin anom ani ti official record a engma om lawani